Yes, ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hacicikana amakuru atandukanye ariko especially inkuru zigaruka ku kibazo uwitwa Kamarade Foxman abajije umuramyi Israel Mbonyi ati mu magambo ye Kamarade yagize ati hari imuhwa ndetse n'amagambo menshi akomeje kugenda avugwa kuri murandasi avuga yuko Israel Mbonyi ushobora kuba warabyaye umwana ndetse uwo mwana ukaza kuba umwihakana. Ni igiki gituma udakunda kugira icyo ubitangazaho? Hanyuma umuramyi w'indirimbo zihimbaza Imana Israel Mbonyi mu gisubizo yavuze ngo ninde ngomba ubusobanuro bw'ubuzima bwanjye bwite. Ati ntacyo bimbwiye, abantu bashobora kuvuga ibintu byinshi bashaka ariko nta numwe ngomba ubusobanuro bw'ubuzima bwanjye bwite. Ibi ngibi bije nyuma yuko hari amakuru yagiye agaruka cyane kuri Israel Mbonyi avuga yuko uyu muramyi yashobora kuba afite umwana hanze ariko adashaka ko ibi ngibi bimenyekana kuko bishobora kuba byakwita reputation ye ndetse bikaba byanatuma na fan base ishobora kuba yajyase. Rero igisubizo Israel Mbonyi yatanze ni icyo ngicyo. Nyuma yaho ngaho rero mubwire ngo ibi ngibi yabajije muri press conference yagize ku munsi w'ejo ubwo yari arimo aragirana ikiganiro n'itangazamakuru kigaruka ku Cyambu Live Concert Edition kane iteganyijwe ku itariki 25 ikabera hano muri Kigali BK Arena. Yabajijwe ibibazo byinshi cyane ariko icyo kiri mu bya boostinze cyane. Nari ndimo ndaramukanye witwa Jay Squeezer wa Mipango Kasuku Media aho muri content nshyashya kuri ubu ngubu kuri Instagram yarimo aravuga n'abantu babaza batese ikibazo cy'amafuti Kamarade yabajije umuramyi Israel Mbonyi mwacyakiriye mutereka nkubwire ko abantu benshi nakomeje gukurikirana bagiye banenga imibarize y'uyu munyamakuru banavuga yuko ari umunyamakuru uri unprofessional. Hari nabagiye bavuga yuko akwiriye gusubira kwiga kubera yuko ibintu abaza ntabwo bikwiriye. Nkubwire ngo mu bindi bibazo Israel Mbonyi yabajijwe ku munsi witwa Clapton Kibonke yaramubajije ati ese mwebwe nk'abakozi b'Imana bijya bibaho ko abastar hari ukuntu bagirana ama contract n'abantu yo kujya kuri imbano rimwe na rimwe bikabaho ko babambura, iyo bibabayeho mwebwe nk'abakozi b'Imana mwitwara gute? Israel Mbonyi iki kibazo yagisubije avuga yuko ntabwo bikunda kubaho atari ko mu rwego rwo kurinda reputation iyo bibayeho ukuraho uraheba ukavuga uti aya ngaya nyine yagiye nsayanja, ariko avuga yuko bidakunda kubaho. Israel Mbonyi afite igiterane giteganyijwe ku itariki 25 Icyambu Live Concert Edition ya kane kizabera ari ya Kigali BK Arena. So uraza kumbwira uyu munyamakuru abantu bakomeje gutera imijugujugu yabajije ikibazo gito cyane gipfuye gipfagaye cyangwa se abantu bari kumurenganya yabajije uko ibintu abyumva. Ntugende utamaye comment yawe hano kuri iyi na Jean Prangendi Amini ntacyo update yose wisanga hano.